Ama-results. Hayibo mntanami uphumile ephepheni ke awushele phela. Ngisabheka. Yo. Hayibo, kanti kuthatha isikhathi singakanani ukubheka inamba? Bheka. Hayi ngisho ukuthi ngisabheka ngiyala ngibangela isicefe. Hayibo ndodakazi awukhulumi nomuntu omdala nje kanjalo. Hayibo ngisabheka. Angimeleni nje kancane. Ntomzodo ungangitsheli nje ukuthi ufailile, ungangitsheli ukuthi awuphuma ngephepheni. Ngeke ngibe nomntana nje ongena matric. Ngeke. Emprema wena akukhulumi na mama. Ini ngifuna labusuku ngitshela ukuthi ngiqinisa banga akwazi kulala. Hawu kodwa phumzile. ungathi hayiphumzile mina ngilala kanjani khanya isibani ngilala kanjani angikwazi ukulala khanya isibani mina afunde kodwa wena nabo ngalike itoti ifotho yakho vele ifotho endlandli ifa ngivumule phephe ifotho endlandli yena manje mina singayi kuma posta yena manje mina singayi esikoleni ngoba ngisaba ukuthi ngini igcebe ngila ngimqheke ifotho mina ngingavumule phephe I swear ngizofa nonke ngivulana nonke nangiyeni mina aningimele ngancane ngibheke inamba yakho yabona ukuthi usidakela wena bese ngaphani nawo ama-finance mangaphuma ngomsebenzi wakho vele umuntu nabangani bakhe benihambe nekonke ngivikile ama-finance ufotho yakho yona ngathi ngifuna konke nabantu benimxosha la mina ngafuna konke mina ngizaphumule phephe nasi ngizokhomba umuzo notshwana uyasipanisha ayikho nqayelo awukho hey ayike sis uzongisiza ukuthi upractice zonke impahla zakho hambe ihlala na-unphindile askisi hlala nami ya uzohlala nawe ayithi kwakho kuduma abantu abafeyilile bonke abantwana bakhe abayifuwa abana-matric nangomunye hlala naye ayiguphi wena ayiguphi hambe ihlala no-unphindile manje phepheni mina ngifuna ukuba udoctor udoctor njalo ngena-matric udoctor kufela njalo ngena-matric ifotweni hayi-ke sizingeke ngibe ne-liability-ke la kwami kusho uzohambe uthola umsebenzi angazi ngoba eshoprite nase-checkers nakhona udinga imatric yenza iplani khona hawu manje phasa ngani ngo-8 noma ngobhatshela ngiphase ngo-8 kumele no-8 atsho mphase ngama-high distinctions kamempela ya ngiyakutshela amele sithole indlela yokucelebrate ayo ya singifonele nami singiswabise Okay. ayizona bakathi ngizofeli vele loyo mswabisa kahle wena chumi mama Hello, antirithele mekazatwami guess what you failed, ne? Ngishilo vele ukuthi uzofeyila. ngifelanga ngiphase ngo-8 high distinctions ngishilo ukuthi uzoswabisa Hayi wena Silima, wethu imele high certificate. Kufanele ukuthi uphushiwe. angifuni leyo negativity wena nomana njengoba wena umithi usafuna grade 11 azange ufike ku-grade 12 ungangifakele leyo Malala, lalela umama. Uthole high certificate, kufanele ukuthi uphushiwe. Asi achievement. athi bathi u-8 high chumi ngiyakutshela lokho kwami yinkabi zakho uthe u-8 high distinctions mama u-8 for high distinctions umuntu onga-understand kahle vele wena fika kumatric umuntu ogcine khona ngama-certificate Yo, lo mntwana. Nabamela, uwrong mntana. jumi asambiselika sisengisavane celebrate hayi ungayisithayela lo uphasile manje phase ngani phase ngebhatshela ya ngiphise okay thole mapha ama-distinction ngeshele ngithole i-distinction Yeah. Zulu English economics girl. business wow that's so nice jumi 5 distinctions how nice good thina ngitholanga kukhethe mama awena ngitholanga mina ngizoyenza i-degree in-computer science ngiyithola kanjani i-degree ngena-distinction kukhethe ungawake uthole i-distinction kwela subject right shema kunandaba phela yini abantu eniyifelayo vele nini khethe ingangifaki mina ngiyayihlezi ngiphasa ngihle ngithole i-distinction kanjani ngayitholanga manje mina abantu abayenza i-Facebook abayitholanga i-distinction kukhethe inzima ngiphelile impilo yami fanele ukuthi ngiphelile angideserve nale jacket like ngifile kumele ngizona ama-distinction ayi-7 ngithola ayi-5 angihlayifuli uthole i-distinction ku-English economics business angiwadingi maths ama-distinction we-English nawe-maths angiwadingi ngiyayenzani economics business ngidehayile ekhethe kanje ngenza i-career ku-computer science maka sibongile uyi-top lena kodwa wena ukhala ukuthi awuthola i-distinction kukhethe phola nilokhu ifeyilile whatever sikusukudu kabi Chomu shele phela mase uthole inamba yakho hawu. ya Chomo uyakuthi ngibheke ngibangela i-stress Noma ungathole high certificate, yo uphumile? malini thola ngikho ephepheni Namanga. anyikho Amampela. bheka ithi 44 45 46 49 50 akekho 47 Malibheka maybe bashiya ispace la. abashiyanga ispace Yo man, mama kuzothini ke manje? Uyokushaya. Hayibo sina senzeni? yini manje nisihamba sohuma 36 soHosbank sihambe sojive namanejireni singafundi phela manje angiphuma ngephepheni ngenxa yenu forced ukuthi uhamba nathi sikhathi sikhuluma ngesibhamu sathi masambe se-Rosebank uzongokuthanda masambe zane luyahlanyela lento efailile sina nama-fake friends futhi ayikhambani vele la hambani diploma ngathi kufuneka nethochi la kungenzeki in-sequence yabona 1 2 3 4 5 6 soma ngithi ngiyabheka hayi man ngibona ngathi angiboni kahle ngize ngikhipha netochi ukuthi this is not happening uphu 9 yabona kusho no-11 akekho bajampa ispace lapho abajampanga ispace ayikho le nkukhu 13 14 17 19 20 wena uthi 09 so 09 akekho la ephepheni
ngabe ngila ungabe ula ayikho inamba mos ngithini so mawuthi mosi kumele ungathi ngabe uyamuza ukuthi ungabe uthini angikho mos aningiboni manje asiboni ungazothi ngabe ngila uthe mangatholakala ephepheni ngezwe kahle ukuthi hayi ngiyaphambana isikhathi sami esingaka unyaka wonke ngilibele ngikhalelwa umntwana lo mntana lo uzofunda nje aqinise iqinise ukuthi ngoba ungibiyele nofaith ngizubhlungu kakhulu ngabe bengazile ngaba ngiqalisanga nje nokusala nomntwana angikho ntombi manje kumele ngiyenzeni kumele wenzeni wena bowushiya umama nomntana la endlini uthi uya cross night shukuthi bengicross night avele manje shukuthi uthi ngabe ula awuphasanga kahle vele angikho shukuthi awuphasanga sisi angiphasanga cabanga ngathi ngabe ngilana ngizori right awani imali ngasi angithi ngisase nayo second chance ngizori right asadi mara besifuna ukube akenzekanga yena qhu umuntu makathi kuwe mama cela ngiphi imali ngifuna ukuhamba kuyo-register VAT ufuna ukuya VAT ngiyana ngaba mama results nami uphuphasi mara mama ungasho kangabe negative please mntana angiyi-negative ngifuna uqiniso wena VAT uyazi VAT ngena abongesta ilo wethu okungena VAT kumele banama-distinction I4 ungene VAT lapha mama miyazi ukuthi I can shock you ngizokushoka na wena mama ungabe negative uyazi wena ufika i-term 1 afika i-term 2 afika i-term 3 uzakuthi usona ngimele iqinde ukuthi uzophatha nje umetric wakho mama ngiphasile ngo-grade 11 last year awuphasanga uphuhlesiwe uphushiwe ngoba umdala una 20 senzo una 20 intanga zabo zenze second university ufuna ukuthi mina ngikhiphe imali for umuntu ofeylayo mama manyeke ngifeyila I tried my best kuma-final makuphuma uphathe kuqala bese sizobona mama makakuduri mos uyazi marini uprivate 100 rand or something 9,000 9,000 ngikhiphe 9,000 nami for umuntu onye ngaphume mntana i-high certificate ikude for wena ikude mntana ngifuna uqamba manga ikude senzo ikude manje mama imali ngoyithola ngoba mina ngifuna ukuye-vc ahambe kwabakho le umcala ukuthi akuboleke 9,000 uzoyibuyisa akakazi ukupha next ithi uzojabula kabi ukupha leyo 9,000 aliphindile yebo ya so ngine-student number lakakazinhle hayi bo i-student number yini manje leyo ngikaze ngayizwa mina i-student number lento leyo abayisebenzisayo mani kuma-matric ukubona ukuthi uphasile or ufeyile hayi thina ngey'nkazeli bokunegama nesibongo usho leyo yes that wayibona babapha namba thina hayi phela ithi ama-2000 amaphepha bawathole egaraji and egaraji kudlula imoto Yeah. so mangabe bengathola amanamba bazilahlele emotweni bazilahlele phambi kwamathrak bazibulala abanye bazihenge like indaba e-complicated ama-2000 awiki isithamba ama-2000 are-complicated shem like labantwana laba ba-week ya so nayo i-student number yakhe xa kunibhaleni phansi nekhona ukuthi nizombona make phuma ephepheni okay ngithi ngibhale phansi manje ya is 18412 mama ungani wabatshela i-student number yami wayiso kanti nokufuneka later mama what if I fail wabatshela i-student Uthini number wabatshela i-student number what if ngiyafeyila how what if you fail ya nayi-possibility abona wazomdayelwa wena wazonyela mntanami yafeyila akukhonakali ukuthi ufeyile mama boyikhona bukelithemba uma wabuthi ngibhale ini bongamelanga ubatshele kumele ngitshele bani ngiyangitshela nabatshele umndeni wakho lona kumele bazazi izinto lezi kumele bakuthandazele khona ukuthi uzophuma ephepheni kumele ngitshele bani inkinga ukuthi u-entitled wrong bongamelanga ubatshele what if ngiyafeyila wena ufuna ngitshele umkhulu wakho uzokuloya ngeke ngiloyo kumele bazazi izinto lezi mama u-wrong ungaphinde ushele umuntu i-student number yami hawu u-wrong big time wena wazongibhedela wena wazongibhedela amasimba nento ngitshela yona yo mama yazi ngiworried ngama-matric results wami like worried yini no because like I feel like ngifeyilile like imase mina sisayina naba nama-worries wakho as long as nje wena uzophasa esh mama and ngitshela umndeni wonke i-student number yami so what if angiphuma mamela la wena uzophasa yabo uze ungaphasi uyamazi uma mkhulu wakho usibongiseni ukuthi unomlomo kanjani ukhuluma isingisi ya ngiyamkhumbula uyenzeni unomlomo next month ngifamily garden uzobakhuluma wonke umuntu athi yeah they put us in 4 from the tree la ifeyilile ufuza inyoko it runs in the family yeah man ish ngizoyithini mina babesha kanjani ngizoyithini mina leyo ndaba leyo ngizoyithini bathi bahle bangani they put us in 4 from the tree wangiyeli we uphase yes uqale ngeke kuzibumba and ngitshela ukuthi anyanyisa yithi lungisa ubuso bakho sona la wonke uzibumbile nje wena ngazi ukuthi kenzakalani ngabe yini inkinga yakho
Eish mama angazi man ukuthi angisithembi ngama-matric results wami. Awuthembi for me. Asuwele umuntu lobo ushala ukuthi every time athi ubhala ngana ngithembi yashala ukuthi hayi mama ngiyazazi ngiphasile. Jiki manje usayithembi kushishephi. Eish mama angazi man like bengishala ukuthi ngiphase kodwa nje kunento eshintshile. Wo sis, wo kanti ama-study camp phakathi bengithela wona kanti baka-1 namadokotela namashaya okashe nawo kana amakhodi bengithela wona ukuthi wena uphase kanti bayenzeni. Ha mama ngadlile ngaqedile. Hey sis, nama-study camp phakathi bengithela ukuthi uphase. Wale ngibuyele ufail angahlala. Yo mama ukuthi maths life science na account engama bengamawashing ayangwari. Ngitshele manje mawufail ngihamba ngithola umsebenzi akayisho bhala sephepha page. Ngitshele manje khona ukuthi uzokwazi ukuplan. Singabhizi bashona nathi ukufika ide. Eish mama sangathi ngifikile ngisine stress like ngi-understand angakuthi uzophuma ephepheni namanye ngemfundo. And sis uhlali wazi ukuthi mawufailile uzohamba uhlala nabakhekheze. Mama lo baba ngobisa inkomo. Ngisi nje. Wafela nje uzohamba uhlala nabakhekheze ezomphinda awubifela. Maybe uzovutha lapha ekhanda lakho ukuthi umile uphase. Wangihlanye nje mina kantana muzofika la. Ke futhi ungaphila la ndlu uzoqala ngawo. Nawumkholo. Sanibonani namhlanje sishona i-top student igama lakho uMandisa Sibonsinti Mhlongo uphuma la eVescope secondary high school uthola ama-distinctions ayi-9 nge-average of 98%. Mandisa cela ukuthi ukhulume nathi ufela kanjani namhlanje? Ngiyabonga. Wasanjani uthola 98% ama-subjects 99? Ayibonye kunsawu kamabela. Wonke amazinzo ngicede within 30 minutes. Okay, manje how many hours did you sleep per night? Ulala how many hours? Ulalile nje. Ukulala, yini kulala? Angazi mina ukuthi lokho la eVescope izakulala. Akulala nakancane. Phela mongena exam kumele wazi yonke into, kumele wazi every definition, every essay. Yonke into ngoba mawukhala uzokhala i-1. Manje mawucabanga uzophuma ephepheni kusasa ngoba ngathi wonke umuntu uyatatazela. Asisi, mina ngithi wonke umuntu. Igama lami uMandisa Sibonsinti Mhlongo. Ngize le game. Manje wena uphuma ephepheni kusasa. Yeah? What if I put my paper in Sasa? Then what? What's gonna happen if I put my paper in? Excuse? What if I put? What if I put Mrs. Paper in? I said I can't put it. What is it? Young trouble so to the same. What wasn't fair? Okay, yeah. Well, ask us back to the Kuluma. I know what Kumana people sissy. I got it was Kumani. That was Mandisa Sibonsinti Mhlongo uthola ama-distinction ayi-93. Lo sokuthi uzophuma ephepheni kusasa. Istudent number yakho u-55 so wonke umuntu inimbhekeni.